Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asenze esinye isibalo sethi sisebenza ngama-triangle. Uyabona la sisenomdwebo wethu vele oqediwe. Safakelwa ama-triangle amaningi uyabona ukuthi phakathi kule triangle enkulu. Saphinde savulela nama-angle. Lo mdwebo lo kubiza ngani? Nge-theta. Siphiwe isibalo samanye ama-triangle. Siphiwe kanjani? Yabona nje bangigcizelela lo mdwebo le. Lolu phawu lama right angles. Uzokhumbula ukuthi ama right angles aqonde ukuthini. Ama right angles angles anjani alingana no 90 degrees. Ama right angles ke lawo. Ngakho uyabona ukuthi siphiwe isibalo sama angle la angaphakathi ngani ngokuphiwa nje ukuthi ngokuphiwa uphawu lo la 90 degrees wama right angles. Sisebenza ke ngo-theta. U-theta ke ulolu phawu lolu engidwebele lona lana ilona sifuna ukwazi ukuthi engabe lona ama degrees mangake lwaqukethe. U-theta ke lona kuzolingana ke uma usuhambisana nalelinye i-right angle njengama supplementary angle kade sisebenzisana nawo nasekuqaleni. Ngakho uma sesiqaqa isibalo lesi ke sesingathini ke sibale ngapha phezulu. Esingathi 90 ama degrees minus u-theta 9 right angle plus 90 degrees 9 siphiwe plus 32 degrees kumele siphe 180 degrees. Asibone ukuthi siphumelela kanjani. Sino 90 minus theta minus 90 degrees bese plus 90 degrees basusana. Kusale 180 sesuletha ngapha sisu theta minus plus 32 sipha 180 degrees. Sifuna ukuthi o80 basusane 180 basusane kusale utheta u-negative no-32. Sesiyazi ukuthi ke utheta wethu ungu-32 degrees. Bonile ukuthi sisheshe safinyelela kalula kanjani esibalweni sethu ukuthi utheta ungubani wama degrees. Nanku utheta wethu sesiyazi ukuthi ungu-32 degrees nawo njengale angle lela ngezansi ingu-32 degrees. Nama right angle ethu lawa amele bani amele u-90 degrees. Khumbula ngoba yini? Ngoba i-right angle ingu-90 degrees. Ngakho ke kuzoba lula ukuthi sithathe u-180 wethu sithi minus 90 ngapha sithi minus 32 ngoba nisifuna isibalo phela sale angle lela phezulu. Singasenzeli ngaphandle. Sisibambela sithi x kuzogcwala kakhulu ngempela. 90 degrees esufaka sithi plus wona singakhohlwa nawo 32 wethu plus 32 equal 180. U90 no 32 usipha ba? U90 no 32 yazi ukuthi ke o90 ababili basipha 180 ngakho ngifaka u90 lapha phezulu okusipha 58 wama degrees u-x wethu. Uyabona ukuthi kahle kahle izibalo zama triangle lezi akusizona izibalo ezilikhulu. Hayi. Ngabe yiphutha lelo. Akusizona izibalo ezilikhulu ukuthi nje wena ukhumbule ukuthi yini emele ini nanothi ikumeleleni lokho. 9 right angle sitholile ngapha kodwa asiyazi yada. So ibiza ngo-y. Siqala lapho y plus 58 plus 90 degrees equal 180. Mase u90 bethu ukuthi basusane sisuselele u90 kodwa. Sesiyazi ukuthi ke u90 u-y wethu usungu-32 wama degrees. Ngakho uyabona ukuthi sesiyagcwala nangala ngaphakathi. X wethu 58, y wethu 32, sine right angle okusho ukuthi u90 degrees. Nakho sifuna uz manje. Sinayo utheta wethu wa 32 degrees. Uz wethu ke ecacela ukuthi nawo ungangenela uthi 58. Ngoba yini? Ngoba uyabona lapha phezulu sino 32 no right angle no 58. Okusho ukuthi nala izathi sino 52 bese ne right angle bese kushoda u58.
asibone ngapha ase 58 90 degrees wethu utheta lo 180 degrees basusana ngobani u90 ababili benzani u90 benza u180 base sithi 90 minus 58 sisiphaba siyazi ukuthi u30 wethu ke utheta wethu ungu32 njengoba vele kade sishilo bese ukuthi nje sesiyaveza kahle kahle ukuthi engabe silenzile inqaniso ngiyethemba uyakuthola ukwenza kwalezi izibalo kulula ungaphindi uqala phansi usenze wedwa nabangani bakho uzothola ukuthi kuyajabulisa impela ukuzenza